Hi! Welcome back to Ithaca Studio. Dobrodošli vi nama na još jedan čas engleskog jezika. Danas ćemo da naučimo pasiv. Mislite se vi šta će meni pasiv i šta je to za Boga uopšte pasiv? Pa evo vam nekoliko rečenica kao primjeri prvo na našem jeziku. Recimo, ne daj Bože, auto mi je ukraden. Prozor mi je polomljen. Ne znam ko mi je ukrao auto, jel da? Zato kažem auto mi je ukraden. Prozor mi je polomljen, pretpostavka da nisam sama uzela pa sebi polomila prozor. Razumete? Znači, dešavaju se neke radnje koje nisu aktivno sprovedene od strane subjekta, razumete? Nego se mi pasivno, jer tako, mi smo pasivni primaoci te radnje. To vam je pasiv. Znate ono kada šaljete e-mail pa piše send, to vam je skraćeno od your message was sent, your email was sent, vaša poruka je poslata. To je pasiv. I znate zašto vam treba u engleskom jeziku? Zato što se u engleskom jeziku pasiv jako mnogo koristi, čak mnogo više nego u našem. O čemu se radi? Kad god oni ne žele da naglase ko je vršilac radnje, kad god se podrazumeva ko je vršilac radnje, kad god se ne zna ko je vršilac radnje, koristi se pasiv. Tako da je pasiv odlika kako govornog jezika, tako i poslovnog engleskog jezika. Eto, imate te informacije u mojoj knjizi Engleski za početnike 2. To vam je knjiga koja košta 3.500 dinara i koju možete poručiti na broj telefona 062 89 50 866 ili pošaljete e-mail bojana.bastadamjanović, sve jedna reč, sve malim slovom, @gmail.com. U ovom udžbeniku ćete na 165. strani u okviru lekcije 54 imati priliku da naučite dosta toga o pasivu i da pročitate dosta korisnih primjera njegove upotrebe. Ja ću vam za ovu priliku izdvojiti samo nekoliko. Na primjer, hoćete da kažete auto je opran. Pretpostavka da niste sami prali, a? My car is washed. My car is washed. Ako hoću da naglasim da sam ga ja prala, ja ću reći I washed my car, oprala sam. Ako sam ga međutim dala da se opere, reći ću my car is washed. Ako upravo sedim u perionici i pijem kaficu dok se auto pere, reći ću my car is being washed right now. Osjećate razliku u vremenu. My car is washed, my car is being washed. Ili završila sam, već je auto opran. Oh, my car was washed yesterday. But it's dirty again. Ovo mi je realnost života u Beogradu. Dakle, moj auto je bio opran juče, a evo opet je prljav. My car will be washed tomorrow. To znači moj auto će biti opran sutra. Namjerno sam vam sad provukla kroz najčešća vremena u kojima se pasiv koristi. Dakle, present simple, present continuous, past simple i future simple tense. Primijetili se šta radim? Uzmem glagol biti, menjam ga u raznim oblicima u vremenu koje mi treba i na to još dodajem onu treću kolonu glagola. To se zove particip, past particip. Znači, ako je pravilan glagol, savršava se na ed. Ako je nepravilan, šta da radimo? Moramo naučiti na pamet tu treću čuvenu kolonu glagola, taj prošli particip, važi? Znači, to malo prostudirajte. Dakle, na primjer, the house is cleaned, kuća se čisti. The house is being cleaned, kuća se upravo sada čisti. Pretpostavka je da je neko došao da mi očisti kuću, ne čistim je ja. Inače bih rekla, I'm cleaning my house, jel tako? The house was cleaned, kuća je očišćena. The house is going to be cleaned, u budućem vremenu. Ili the house will be cleaned. Vrlo često hoćete da kažete i negirano, jel tako, u pasivu. Nije završeno, nije obavljeno, nije javljeno, nije urađeno, jel tako? Vrlo česte situacije na poslu. Dakle, možete da kažete the report is not finished. Izveštaj nije završen. The report was not finished on time. Izveštaj nije bio završen na vreme. The report will be sent on time. Izveštaj će biti poslat na vreme. The report will not be finished on time. Izveštaj neće biti završen na vreme. Razumete? Dakle, još jednom, nemate subjekat kao aktivan vršilac radnje. Ne kažem ja I will do the report, I will send the report. Jel tako? Ja ću raditi izveštaj, ja ću poslati izveštaj, nego mi je izveštaj u fokusu, jel da? To mi je glavno, to je takozvani agens. Znači, kažem the report, i onda idem is sent, will be sent, was sent i tako dalje. Vrlo često ćete čuti ovaj oblik pasiva, recimo, kada pričaju o građevinama, pa kažu this building was built, jel tako? Ova zgrada je podignuta, je sagrađena. This apartment
was renovated 2 years ago. Stan je renoviran. A, vidite, i mi kažemo, ne kažemo renovirao sam stan. Mislim, možemo da kažemo, ali kažemo renoviran je. Stan je renoviran. It will be painted next year. Biće okrečeno sledeće godine. Ili, ne znam, kada hoćete da kažete, recimo, kada pričamo o umetničkim delima, gledate neki film i kažete, ovaj film režirao Kusturica, tako? This movie was directed by, i onda dodate ime, recimo, režisera. This movie was directed by Kusturica. This book was written by Andrić ili već tako, jel? Znači, vrlo važan oblik je oblik pasiva u engleskom jeziku i morate shvatiti da postoji u svim vremenima, je li tako? Samo ćete uzeti glagol biti, staviti u vreme koje vam je potrebno i na sve to dodati prošli particip glagola koji vam je glavni u rečenici. Da, ja sad padam u iskušenje kao i svaki profesor da nastavim da pričam, ali verujem da vam je ovo bio solidan, dovoljan uvod. Ukoliko želite više informacije, a vi malo prostudirajte na stranici 165 i 6 u mom udžbeniku i naravno tu sam za sva pitanja i nedoumice, slobodno me kontaktirajte. Puno toga možete da odradite sami ovako učeći online, posebno ako poručite moje udžbenike koji se fino uklapaju, koji fino prate ove video lekcije, pa će vam biti lakše da prosto pratite gradivo. Kontaktirajte me slobodno 062 8950 866 ili e-mail boanabastadamjanović@gmail.com. Posetite moj website itakastudio.rs, posetite moju Instagram stranicu kurs engleskog Itaka Studio i javite se naravno ako ste u prilici da učite engleski online, 1 na 1, to su vam najefikasniji načini za savladavanje osnova engleskog jezika. Thank you so much for being here. Bye bye.